Oh, kadang normally, pining way bangke hedi, joining ke chok, pining bangke tang acek lo, ni pai ke chokan ni manglo, jo alon do pik lah bangke anung way arjo nanti, bangke pining si lah bangke kikim ceng lang, nalai tong dah tegong ko lah tong mohon bangke, wan pit nanti pining way anung way mohon nanti, langsung bangke jauh langsung, bangke ram lo, langsung hedi kopi pining bom hai tu lo, nanti pelo bisir, pepil hai tu lam lo lagi yo. Nang mip pick up, jadi pulang nang ngoi. Nang mip pick up mati, pining asekar ini lah, curug pick lo, lepas nang mip nang mana dah ini. Dah nang ini, cek acilun pasal ini, ini acilun pasal tempat penuh, mana dah cek kalau lepas ini isi, dia break cek nang lo, arti lo. So nang mip pick up. Ladang bangke di, ladang ke F an bang di, ladang ke F lo, beleng pasti orang tu mesti mau ladang ke F di. Oh, ladang ke di KYF bang lo, ke tu, ladang ke jengkonglepine lahai ladang ke lo, ke angkong lahai di, lahai saya lahai BW, ladang ke Arjo RJ lo tu bang di, kerana kau orang. Ladang ke, nak itu mah terlalu mati. Nang lihat tu macam buat taruh pulang deh, lagi hati lo, jadi lagi buat tilo, lah bang taruh lo hedi, lalu, oh dah bang adalah apa? Dah soal je kita hedi, lah bang ke, jo, lah bang hedi, lang mepik jo, dah clear gear lah hedi. Ini kembang ke pabrik pinggir itu, labang ke kelan pik loh, labang ke pintar kerong lagi, yo, labang lagi tu bang ke redaksi mirjeng acertai, itu tak boleh yo, bang ke bang oi labang ke, labang ke Hip itu KYF for Thai loh, ini kan suri nira, ikoran fokusingkan, ini tanam kita loh. Ada bangsa di back jack Thai loh, bangsa biarong amat jadi, biarong langsung ala light side pilih Thai loh, ini nanti pilih. Ini kan langsung kali pilih makai jadi, back pick up.